Agashya wamenya rero nuko Stephen Adams muramuzi, ni icyamamare nyine mu bintu by'amafilime, yize muri ino kaminuza ndetse nawe yatanze inkunga ya miliyoni 100 z'amadolari. Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze aho ukomeje gukurikirana MX Empire. Usabwe gukora subscribe, like, share and comment. So uyu munsi rero twifuje kubakorera urutonde rwa kaminuza 10 zihenze ku isi kandi zikomeye kurusha izindi z'ibihe byose. Rero usabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru meza yizewe kandi ku gihe. Ku mwanya wa 10 rero turasanga Northwestern University. Northwestern University yashinzwe mu mwaka w'1851 ku itariki 28 z'ukwa mbere. Iyi kaminuza rero ikaba ifite imyaka 170 cyangwa imaze imyaka 170 ibayeho. Iyi kaminuza rero iherereye Evanston, Illinois. Iyi kaminuza ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 14 z'amadolari ya Amerika. Mu mwaka wa 2002 Joseph Feinberg na Bessie Feinberg bateye inkunga iyi kaminuza ingana na miliyoni 75 z'amadolari. Mu mwaka w'amashuri rero wa 2021-2022 iyi kaminuza yakiriye abanyeshuri bangana n'ibihumbi 8 ndetse na 837. Ubaye rero ukeneye kubavugisha cyangwa kumenya ibyayo, wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero +847 Reka tunyarukire rero ku mwanya wacu wa 9 w'urutonde rwa kaminuza 10 zihenze ku isi kandi zikomeye. Ku mwanya wa 9 rero turasanga University of Pennsylvania. Yavutse cyangwa yashinzwe mu mwaka w'1740, ikaba iherereye Philadelphia, Pennsylvania muri United States of America. Iyi kaminuza rero ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 14.88. Mu mwaka wa 2011 umushoramari cyangwa umuherwe witwa Joseph Wallato yatanze inkunga ingana na miliyoni 225 z'amadolari. Ndetse iyi kaminuza mu mwaka w'amashuri nyine 2021-2022 yakiriye abanyeshuri bangana n'ibihumbi 10 ndetse na 572. Nabo rero ubaye ukeneye kumenya ibyaho cyangwa kubavugisha, wabandikira cyangwa ukabahamagara kuri +1-21598 Ku mwanya wacu rero wa 8 twihuse cyane turasanga Massachusetts Institute of Technology. Iyi kaminuza rero yashinzwe tariki 10 z'ukwezi kwa 4 1800. Yashinzwe tariki 10 z'ukwezi kwa 4 1861, ikaba imaze imyaka 163. Iyi kaminuza rero iherereye Cambridge, United States. Iyi kaminuza ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 18 z'idolari cyangwa se z'amadolari ya Amerika. Bamwe mu bateye inkunga kaminuza harimo George Eastman, akaba yari na nyiri Kodaki muruzi rwa Ruganda nyine rwa Kodaki, akaba yaratanze miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Muri 2005 Franklin nawe yatanze inkunga ingana na miliyoni 460 z'amadolari. Rero nabo ubaye ukeneye kumenya ibyabo cyangwa kubavugisha, wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri +1-617-253-103. Reka rero twerekeze ku mwanya wa 7 wa kaminuza 10 nyine zihenze ku isi kandi zikomeye z'ibihe byose. Ku mwanya wa 7 turasanga King Abdallah University of Science and Technology. Iyi kaminuza yashinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 2009. Ubu ngubu ikaba imaze imyaka nyine 15 ishinzwe. Iherereye rero ahitwa Tuwal, Saudi Arabia. King Abdallah University of Science and Technology ifite agaciro kangana na biliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Iyi kaminuza rero iri ku mwanya wacu wa 7 nyine. Iyi kaminuza ikaba yakira hagati y'ibihumbi 3600 ndetse n'ibihumbi 8900 buri mwaka w'amashuri. Nyine umwaka w'amashuri utangiye bashobora kwakira hagati y'ibihumbi 3600 ndetse n'ibihumbi 8900 by'abanyeshuri baje kuyigamo. Iyi kaminuza rero ikaba nyine ifite akazina ka House of Wisdom cyangwa se inzu y'ubwenge mu izina ry'ikinyarwanda. Nyine mwagiye mubyumva nyine ama nickname cyangwa slogan. Yo rero yita House of Wisdom cyangwa inzu y'ubwenge mu rurimi rw'ikinyarwanda. Niyo kaminuza izwiho ku bintu bya technology ndetse na science cyane nyine muri izi kaminuza nyinshi zikomeye ku isi.
usanga rero ariyo ifite agahigo ko kuba yaragiye itwara ama award yo kuba yaragiye isohora abanyeshuri cyangwa abanyeshuri bagiye bayigamo nyine usanga ari abatekinisiye mw'ibyo bintu cyangwa usanga ari bo ba mbere bayoboye ku isi bagiye biga mw'ibyo bintu nyine baba barayize kuri iyo kaminuza. So rero iyi kaminuza nayo ukeneye kuba wamenya ibyayo cyangwa kujya kwigayo wabahamagara cyangwa ukabavugisha kuri +96 808 080 902. Iyi rero ikaba ari kaminuza yari iri ku mwanya wacu wa 7 w'urutonde rwa kaminuza 10 zihenze ku isi kandi zikomeye. Ku mwanya wacu wa 6 rero turasanga University of California. Iyi nayo yashinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 1868, ikaba iherereye Oakland, California muri United States. Iyi kaminuza rero ikaba ifite imyaka 156 cyangwa imaze imyaka 156 ibayeho. University of California ifite agaciro kangana na biliyoni 21.9 z'amadolari y'Amerika. Bamwe mu baterankunga bakuru ifite harimo fondasiyo ya William Howard na Flora Howard, bakaba baratanze inkunga ingana na miliyoni 113 z'amadolari y'Amerika. Sabo gusa kandi hari n'abandi baterankunga nyine yagiye ibona, harimo umuyobozi mpuzamahanga mu gutunganya ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi muri kiriya gihugu yatanze miliyoni 500 z'amadolari, ndetse na Walter na Ellis batanze miliyoni 23.70 z'amadolari. Saba gusa kuko na Richard Goldman na Rhoda Goldman batanze inkunga ingana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika yo gushyigikira nyine ibikorwa byose bibera muri la kaminuza. Ubwo haba harimo gusana no kongeramo ibikoresho bishya nyine by'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bitandukanye. Izo nkunga rero zikaba arizo zahawe iyo kaminuza, cyangwa se bakaba aribo baterankunga bakuru nyine bafite babahaye amafaranga menshi yo kubashyigikira. Iyi kaminuza rero University of California mu mwaka w'amashuri 2022-2023 yakiriye abanyeshuri bangana n'ibihumbi 233,272. Ubaye ukeneye nawe kumenya ibyabo cyangwa kubavugisha, wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero +800 207 17 10. Iyi rero University of California yashinzwe nyine mu mwaka w'1868, ikaba ariyo kaminuza yacu yari iri ku mwanya wa 6 ku rutonde rwa kaminuza 10 ku isi zikomeye cyangwa se z'ibihe byose zabayeho ku isi. So ku mwanya wa 5 rero turasanga University ya Princeton University. Iyi nayo yashinzwe mu mwaka w'1746 ku itariki 18 z'ukwa mbere. Iyi kaminuza ikaba iherereye nyine Princeton, New Jersey, United States of America. Rero mu mwaka cyangwa se iyi kaminuza nyine Princeton University ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 23.6 z'amadolari. Mu mwaka rero wa 2011 wahoze ari umuyobozi mukuru w'ishuri rya Whitman College yaje no kuryitirirwa nyine, akaba yitwa Mega Whitman. Yatanze inkunga ingana na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika nyine mu gutera inkunga no gushyigikira ibikorwa by'iyi kaminuza. Ubwo haba harimo nyine kuvugurura, kongeramo ibikoresho bishya ndetse n'ibindi bintu nyine iyi kaminuza igenda ikenera. Akaba rero yaratanze inkunga ingana na miliyoni 30 z'amadolari. Mu mwaka rero w'ishuri wa 2021-2022 yakiriye abanyeshuri bangana n'ibihumbi 5,527. Rero uramutse ukeneye kwigayo nyine cyangwa kumenya ibyabo, nabo wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero +609583000. Iyi rero Princeton University ikaba ariyo kaminuza yari iri ku mwanya wacu wa 5. Reka rero twihuse cyane twerekeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga Stanford University. Iyi nayo ni kaminuza ikomeye cyane hano ku isi. Izi kaminuza zose nyine ziba zikomeye, ziba zirenze, ariko buri imwe iba ifite nyine ikintu igiye yihariyeho, haba mu gaciro nyine, ubwo ndavuga mu gaciro iba ifite yose, ndetse n'abanyeshuri bayigamo n'ubumenyi itanga n'abatsindira amasoko y'imirimo hano ku isi bagiye batandukanye. So rero iyi kaminuza Stanford University yashinzwe mu mwaka w'1885, ikaba iherereye Stanford, California, hariya muri Amerika. Rero iyi kaminuza iri ku mwanya wa 4 muri kaminuza 10 zihenze ku isi kandi zikomeye z'ibihe byose.
Stanford University ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 28.9. Mu mwaka rero wa 2012 Stanford yakusanyije inkunga ingana na miliyari 1.035 z'amadolari. Muri 2001 Howard Foundation yatanze miliyoni 400 z'amadolari, akaba ari nawe muterankunga mukuru nyine bafite muri iyo kaminuza. Ariko mu gihe cy'imyaka 5 Philip H. Knight yatanze miliyoni 105. Abandi baterankunga nyine bagiye batera iri kaminuza inkunga harimo John Aliraga yatanze miliyoni zirenga 150. Stanford rero University ni kaminuza ikomeye cyane ku isi, ni kaminuza yubatse ibigwi byinshi nyine mu iyo myaka yose imaze ibayeho. So rero iyi kaminuza mu mwaka w'amashuri wa 2021-2022 yakiriye abanyeshuri bangana n'ibihumbi 7,761 bagenda nyine baturuka hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. So rero uba ukeneye kuyigamo cyangwa kumenya ibyayo cyangwa kubavugisha, nabo wabavugisha kuri nimero +650 Iyo rero ni kaminuza iri ku mwanya wa 4 yitwa Stanford University. Ikaba ariyo kaminuza rero yari iri ku mwanya wacu wa 4, ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 28.9 by'amadolari y'Amerika. So rero ku mwanya wacu wa 3 turasanga University of Texas System. Iyi kaminuza rero yashinzwe mu mwaka w'1883. Ubu ikaba imaze imyaka 141 ibayeho, cyangwa se imaze imyaka 141 itanga ubumenyi ku bantu benshi bagiye batandukanye. So rero University of Texas System iri ku mwanya wacu wa 3 muri kaminuza 10 zihenze kandi zikomeye ku isi zibihe byose nyine kurusha izindi. Iyi kaminuza rero University of Texas System ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 30.1 z'amadolari y'Amerika. Mu mwaka rero wa 2010 Bill Gates ndetse na Melinda Gates batanze inkunga ingana na miliyoni 120 zo kubaka igice cy'ikoranabuhanga na mudasobwa nyine zo kwigiramo ku banyeshuri bahiga, ndetse hari n'abandi baterankunga batandukanye bagiye batera inkunga iri shuri. Mu mwaka w'2021 nyine ni umwaka w'amashuri 2021-2022 iri shuri ryakiriye abanyeshuri basanga 40,980. Ubaye rero nabo ukeneye kumenya ibyayo cyangwa kubavugisha cyangwa ukeneye no kuba nyine wakigayo cyangwa wajya kwigayo, wabandikira kuri nimero +5142471334. Iyi rero akaba ari kaminuza yari iri ku mwanya wacu wa 3 muri kaminuza 10 zikomeye kandi zihenze zibihe byose kuri uno mubumbe dutuyeho cyangwa kuri ino si nyine yacu y'abantu bahumeka umwuka. So rero reka tunyarukire ku mwanya wacu wa 2 w'urutonde rwa kaminuza 10 zihenze kandi zikomeye zibihe byose ku isi. Ku mwanya wacu wa 2 rero turasanga kaminuza yitwa Yale University. Iyi kaminuza rero yashinzwe ku itariki 9 z'ukwa 9 mu 1701. Ubu ikaba ifite imyaka 323. Iyi kaminuza rero ikaba iherereye New Haven mu gihugu cya Amerika hariya. Yale University nibuze abanyeshuri bangana n'ibihumbi 6,639 nibuze mu mwaka w'amashuri wa 2021-2022 yakiriye abanyeshuri nyine bangana n'ibihumbi 6,639. akaba ari bo abanyeshuri yakiriye mu mwaka w'amashuri. Iyi kaminuza rero niyo ya mbere yihariye umwanya wa mbere mu bintu bijyanye n'ubuhanzi, ubuvuzi, imiyoborere n'ishuri ry'ubuforomo. Ubwo nyine iyo tuvuze ubuhanzi ni abantu bahanga udushya, mukajya kumva nyine mukumva ngo hasohotse wenda systeme runaka ikora ibintu runaka, hasohotse device runaka, mwagiye mubyumva nyine nk'izi microchip, ibintu byose bishya bisohoka cyangwa bihangwa nyine hano ku isi, ibintu bishya wumva niyo kaminuza yihariye uwo mwanya wo gusohora abanyeshuri. Kugira ngo ubyumve neza nyine nibuze 90% by'ibintu bishyashya bivumburwa cyangwa tugenda tubona nyine bishyashya, abantu baba barabivumbuye cyangwa se abantu babigizemo uruhare mu kuboneka, haba harimo abantu bize rero muri ino University ya Yale University, cyane cyane rero mu bintu by'ubuvuzi, ibintu by'imiyoborere ndetse n'ibintu by'ubuforomo. So rero mu mwaka wa 2013 abanyeshuri bize kuri Yale University batanze inkunga ingana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika
ni inkunga nyine yo kubaka no gusana amashuri bizemo ndetse no gushyigikira ishuri ryabareze rikaba ryarabagejeje aho bageze ubu ngubu. Agashya wamenya rero ni uko Stephen Adams muramuzi, ni icyamamare nyine mu bintu by'amafilime, yize muri ino kaminuza ndetse nawe yatanze inkunga ya miliyoni 100 z'amadolari nk'inkunga yo gufasha nyine ishuri yizemo, ryamuhaye byose, ryamuhaye uburere. So rero Yale University ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 31 n'ibice 11 by'amadolari y'Amerika. Nabo rero uba ukeneye kubavugisha cyangwa kumenya ibyabo, wabahamagara kuri nimero cyangwa ukabandikira +1 203 432 477. Niyo rero kaminuza iri ku mwanya wa kabiri wa kaminuza 10 zihenze ku isi kandi zikomeye z'ibihe byose nyine mu mateka y'isi. So rero ku mwanya wa mbere turasanga Harvard University. Harvard University niyo kaminuza nkuru ku isi kuko yashinzwe mu mwaka w'1636. Iyi kaminuza rero ikaba ifite imyaka 388 cyangwa se ikaba imaze imyaka 388 itanga ubumenyi ku bantu benshi bagiye batuye isi batandukanye. Iyi kaminuza rero ikaba yarashinzwe nyine mu mwaka w'1636 Cambridge nyine mu Bwongereza, ikaba ifite agaciro kangana na biliyoni 40.9 by'amadolari. Iyi kaminuza rero yiswe Harvard College nyuma y'urupfu rwa Padiri John Harvard wahoze ari umunyeshuri wa kaminuza nyine ya Cambridge, ayangana na biliyoni 1 na miliyoni 285 mu bintu bijyanye no kugura ibitabo nyine byo kwigiramo. So rero iyi kaminuza mu mwaka w'2014 yahawe nyine yatanzwemo inkunga ingana na miliyoni 150 z'amadolari. Niyo nkunga yatanzwe n'umushinga witwa Stadler ndetse ifatanyije n'abanyeshuri bahize. Urumva nyine abanyeshuri bahize n'uwo mushinga witwa Stadler batanze inkunga ingana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika aho hari mu mwaka w'2014. Ni amafaranga rero y'inkunga yo gufasha nyine iyi kaminuza haba kuvugurura ndetse no gutera inkunga ibikorwa bitandukanye iyi kaminuza igiye ikora. So rero iyi ni kaminuza ya mbere ku isi ibihe byose ihenze kandi yihariye nyine igicumbi cy'uburezi ku isi hose, kuko usanga ibigwi byose mbega haba kuba ihenze, haba kuba yakira abanyeshuri benshi, haba kuba imaze igihe kinini ku isi, yaba no kuba itanga abaprofesiyoneri b'umwuga nyine mu mashami agiye atandukanye ayigize. Rero niyo kaminuza ya mbere iyoboye urutonde ku isi muri kaminuza 10 za mbere zihenze. So rero mu mwaka w'2021 nyine n'umwaka w'amashuri wa 2021-2022 iyi kaminuza yakiriye abanyeshuri bangana 7,973 baje kuyigamo nyine mu mwaka w'amashuri 2021-2022. So rero ukeneye kumenya byinshi kuri no kaminuza cyangwa kuyigamo, wabavugisha cyangwa ukabandikira kuri nimero +1 Ngizo rero cyangwa ngurwo urutonde rwa kaminuza 10 zihenze ku isi, zikomeye ku isi z'ibihe byose, kandi kaminuza nyine zigiye zifashije isi muri rusange mu bintu byose ubona muri tekinoloji yose ugenda ubona hano ku isi. Izi kaminuza 10 ziba zayigizemo uruhare cyane ko nyine zisohora cyangwa se abanyeshuri baba barazizemo usanga aribo ba professional bagiye bakomeye hano ku isi b'umwuga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ari nabo bavumbuzi b'ibintu bishyashya tugenda tubona hano ku isi. So rero ngurwo urutonde rwa kaminuza nyine 10 z'ibihe byose hano ku isi twabateguriye. So rero urasabwa gukora subscribe, like, share and comment, tubibutsa ko nyine wowe ikintu kimwe usabwa no gukora subscribe ukituriza, ubundi ukajya uhorana internet yawe. Twe tuzatukugezaho amakuru meza kandi menshi igihe cyose, nyine amakuru mashya rero abagezweho yose tuzatuyabagezaho ku gihe. Urasabwa gukora subscribe ukigumira ahantu hatuje kandi hatekanye, uzajya ubonera byose wifuza kandi ukeneye. So rero uhawe ikaze kandi twongera no kugushimira nyine kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Turagusaba gukora subscribe cyane ko ikintu cyiswe top 10 ni ikintu tugiye kwigaho tukabaha amakuru meza kandi yizewe, by'umwihariko nyine mu mwaka tugiye turimo cyangwa se no mu myaka yagiye ibanje. Aha rero niho uzajya usanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse byiza cyane utigeze ubona. So rero tubibutsa ko urutonde rwacu rukurikira tuzababwira abadokiteri
ba mbere 10 nyine, abadogiteri 10 ba mbere ku isi bakomeye babayeho mu mateka y'isi, cyangwa se abadogiteri 10 ba mbere ku isi babayeho cyangwa n'abariho ubu ngubu, nyine tugenda tubabwira amateka yabo, aho bize n'ibyo bagiye bakora, nyine bigatuma baba ba mbere ku isi. So rero uru rwa rutonde nyine rwacu twabateguriye twendaga kubagezaho uyu munsi. Rero tugushimiye ko wafashe umwanya wawe ukabana natwe muri iki kiganiro. Urasabwa gukora subscribe, like, share and comment, ndetse bibaye byiza nyine wasiga comment hasi muri comment, ukasigamo igitekerezo cyangwa icyifuzo wumva ufite. So rero tubibutsa ko nyine mu minsi ikurikiye tugiye kugenda tubakorera amateka ya buri kaminuza, uyimenye neza, umenye n'ibigwi nyine, umenye n'ibiyigize, ndetse unamenye n'impamvu igiye iri ku uyu mwanya twagiye tuyishyiraho, cyangwa yagiye igera kuri uyu mwanya, n'aka gaciro n'inkomoko, mbega buri kimwe cyose mwifuza tuzatukibabwira ku isi kaminuza. So rero reka ngushimire ko wafashe umwanya wawe ukabana natwe.